Razia Beninani. Bon, salut Kadiaby. Rendez-vous à Dubaï. Soirée samedi au Agzoa. Samedi le 7 octobre. Rendez-vous à Dubaï. Razia Beninani. Duo de choc, Aluna Edge et Tasmena direct. Après Narouji Jambiansi. Voilà 6 Carayuba. Ambiance 6 Carayuba. Favona, Crisiat. Yes. Wana Rosei, qui a Perikunakati, en Fabiola Miscarati. Fatsilaf. Un fit mirar, dia mirari. Merci. Salut Sarah. Arrivons. Karakora yi MCko. Zef kami dengan nula aeroport. Ya. Angin skafano jang. Samba ntia, samba ndraha Dubaï. Soirée d'assi, miaraka amin'ny semaine si ayo na Edge. Am samedi au Agzoa le 7 ni rendez-vous. Le 7 rendez-vous. Ang go ferrekta vela. Avec mga bochais. Aviang ko mga bochais fahare kita vela. Fananganong yasan jab fanapopo. Char ni selita ng bochang gofa. Yes, Lario. Sarah Lukmene. Merci beaucoup. Panangan Lukmene yan po. Ela zadet sinangan rouge à lèvres fatamang gloss. Mina Kenya United. Merci Rav. Sarah Belle rouge à lèvres. Merci. nous a permis de la selfie. Voilà. J'aime bien ton look aujourd'hui. Bon vol. Merci.
Banangan mety banangan nouveau kely baka. Lehibe nareo fa tsy mahazo mihitsy rehefa misy jeu mba nifatsavola zegny fa eny akia mbola hoaviny anjara ndriky malala. Salut Bniado, merci Salut Jennifer, Milan Sim, salut Karakora Montazae, Inrovo. Allô? Message donc nous devons continuer. Merci beaucoup Stella. Ça a message de téléphone. Sila sa mazava benda yo, tavutan so. Azovumba tsika fara iny. Riziki no. Merci Lario, merci Madame Wang. Aqui, mama ai, uvona, efa natao como commentaire fa uvoatsika geafa kile izy a. Uvona geafa tena amilay fa uvona geafa le izy. Mbola usy fanazavana fa misy changement kely zany le izy. Salut Louvatina Ravoari. Merci ma chérie, bisous à toi. Merci et bon. Voilà, bon wanaro qui volupté am chic by Fibiola, nous aitanaro az after mahazo prix de gros na détail. Ok. Rabe kosa le izy. Tiako. Bon zegny ry havako e. Mampamangy aminareo jiaby agny a Dubai koa ny olombelogno amin'ny le 7 zao rendez-vous. Hoanareo jiaby a Dubai antignaigna fa ho avy marobe anareo fa le nandrasanareo efa andalagna aty. De azadigna koa hoanareo jiaby zay mampiasa tap-send code promo mena mbola dia ohatrany afaka manampy anao fiainana andavanandro fandefasana vola amin'ny la famille, amin'ny olo tianao, amin'ny havanao, amin'ny zandrinao, amin'ny zokinao, amin'ny tontonao aty Madagasikara dia code promo mena en premier envoi anao dia mahazo 5 € en premier envoi am code promo mena sur tap-send. Donc télécharger diany zao raha ohatra anao mbola tsy mampiasa tap-send, télécharger diany zao tap-send magnamora ny fiainagnanao andavanandro afahanao magnandefa vola amin'ny la famille-nao jiaby économique, simple, sécurisé ary ny taux d'échange ambony be, zay tegna ambony indrindra. Voilà. Voilà. Zay Dubai, rendez-vous à ne pas manquer. Rajab ni nani, tiwe ni nani, Zaya bisous, bye.